Hello guys, welcome back to my channel. Video mata asi. Kadeka get ready with me and mama bana chepo yung jong bar ni. Because mata asi kadeka si ba pen scam kateng ba. Tahu ba ni udah kena tuition means. Yang orang ni kare. Orang mar kan khar le mo. I look like the car only. Sawaran muruna hiben. The hardest time kadang ni. Hardest time. Fine. Saja sound ni it's okay. And the other side, this is not. That's not my style. That's not my style. Yang mau punya piece actually yang. Actually, I'm Julia because I don't like when I'm Julia. Come on. Yo, B. You can make up with that. Ni simple lah. That is okay. Ni kau akhirnya benda habrutan, nama bayang mentah ya. Habrutan sepangi mah. Kesa. Nasi dengan tengsir berarling maju. Apa yang ni hayu jong? Baru ni tu bakal menit. Apa ni kalan kong bahan ni? Katakan ni. Katakan ni sama kau iban. Higir tengkum no? Jenny, wow, so cute. First time. Pwede ka rito ay. Baru kay Jenny la DM kini school. Ayaw yay. Dari PT pasang dulu yang ada pasang dulu ya. Lawan minta ngaku lahap ya piman gesirta Ustan baru lakon Engaging ijam ya pi kapatun Ustan tumay lawan minta ngaku lahap ya piman gesirta Kemudian mengaku boyfriend Jopi Yopi babes musik kelabar Hawaii kasni Kumbapi hirupi yo Jingle bangga tang sedang hadir jauhi makan Gumusi lapalan Dan sembang roshi kenam Nupoy berkatnya Hadir kena jingle bentang Katu kasniu Kum tak bali bunram Hanga ba ijilam Napa dengki dong sentiu Tang yap ki ngati Nara ihul yap ki Laju mati kenangan api Ya mau binti haji mut mengaman lagi Laban anytime even in winter.
Ngadaro.